jamii na maendeleo. Tunakupa update ya stori zote zilizo trend. Pia tunapromote nyimbo za wasanii mbalimbali wa Injili.
moya baba grâce za na Congo. Rasta na bino surprise. Ukeba waliye. Ukeba yaka. Master Bishako hatari kabisa. Alisha Keys, tutaokolea, tafuta ufalme wa mbingu. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Mwanadamu shetani ametufunga macho tusione mbele, tubaki nyuma, tufurahie mateso ya dunia, magonjwa magumu na njala. Ijapokuwa imeandikwa dunia itapita na mambo yake, na wale wataofika mbinguni hawataona tena magumu, magonjwa, mateso na kifo. Mbinguni kwa Baba furaha tele. Mwanadamu anapenda vya dunia, ijapokuwa vyote vya kupita. Tutafuteni njia ya mbinguni wakati na muda yote ngaliko. Ingaliko mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Haleluya, 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 amina. Ingénieur Chris Faisal, Flash Biba Mwesa, tutaokolewa hatari. Okay, ni vema kumupenda Mungu Baba aliyetukomboa. Ni vizuri kuwa mtu wake, kwani hatutapotea kamwe. Furaha yetu itabakia kamwe ikiwa vyote vingetoweka. Shie tuliokolewa tutaimba tukipaza sauti, ikiwa vema huku chini wanadamu kumutegemea Yesu. Furaha gani huko juu tuonane na Yesu uso kwa uso, tutaiona kweli furaha tele na utukufu hautaisha kamwe. Shie tuliokolewa tutaimba tukipaza sauti. Haleluya, haleluya, haleluya.